Kakasi Author Society KAS Shnat Kleriat Haringkat Kajingatray lang Kakasi Department Jong Kajaintia Eastern College Kleriat ha ka pratarik kilaraki ya kalingkhu sngi yap ba propolize nam jong umelung susutham ubalong uriu kra kajat bin riu ubala no senyang ha ka tho katar ukasi shibenta jong kani kasngi lapen long ru da kalumpong ya mirjing tep halwar kapang usenyang jong umelung susutham sha kajat bin riu khasi ya kabala penlong ha hol ka Jaintia Eastern College Kleriat. Ha kani kasmi ladan lang ukongsan Dr. W.R. Karluki MP Raja Sabha, Menteri ka Sorkar Jilla Bakkerman Shilla kum usimbut kongsan ha ka jingdon lang kinong hikai bat samla puli jong ka Thomas Jones Synod College, kyang nang ba Government College Juwai, Nong Talang College, Don Bosco College, bat Jaintia Eastern College Kleriat. Ya kajingalang lapenya da usong kunor uba ES Shangpliang Vice President Kashnat Kleriat bat layu kajingkren pediang buram na principal ka college Dr. Pervision Nong Tudu bat kajingkren na President KAS Dr. RL Nonglan. Dr. W.R. Karluki ha kajingkren kum ukongsan ulapen kan mau ya kimati bakrau jong umelung susutham ban pendap ya uthiar kathok katar jong gajat benriu khasi. Uong ru ba ususu tham ulong unong ay mensim ya kajat benriu bat kiba kapateng bamenta kapertu. Ha kasien syong kabaar, kaladon kalempung ya mirjing tep bat kiriu syampang, kibalawan ban ajing batay kilong Professor S. Takhar, kabala batay syapang kisnap ke kolsor khasi, kumba kipaw ha kipoim umelung susu tham, Dr. K. Pawa halor kapang umelung susu tham, kum unong kersiu ya kajat benriu, bat na Professor O.R. Shalam. Lapen pu ya ka jingrakhi da ke jingrwai na ki samla puli jong ka Jaintia Eastern College Kleriat. Bat ha ka bakut ukongsan ula pelat pat baru ya ka kot ka bakerteng ka shihara ki surmelung bat ki AC. Balat ho da ki samla puli ka Jaintia Eastern College Kleriat. Bat bala pembit pembiang da Dr. Davidson Ding do. Mulung susu tham. Ubah day mulung jong kerikasi Jaintia jong bat nganong ipi habanga pek wala tip bon kren hagani kaski gani ngapek bat ngai i ba mulung soso tham don keling na Jaintia ba na kasi kupa jongu kat kum ka jing lap jonga udai hat tong per bonga tharai dai ni tai thang war Jaintia bat ka keme jongu kedai lengkin thau kemun combination jong kini gi ar gi jaka hoi nganum kren sibo ni ke ai ke bola penmi hendrai ke wei ke bangas ngautanat kolong ba kum ka kasi Arthur Society film pelong ini program ke program ke bekerpang hagani kesni ke bekerpang kenang ban ken mau berong yon yo krau perkat ke thok katar jong ke jai penriu khasi hoi ke wei ke banga abanga yai bat pet wat benia ke wei ke ba kidon ki jing songsi ke to por bo beliu dang sedang ini jing thok ke jong bau don selong ku munong hikai hak school jong government high school ke bahag tu por ke dai tang maka ke school hak ni time lam mingi ong India ke jongi habau persang ban lek sigi yang isem ki breu ban yo ke jing tersan ku monong ban terwai ki ki ke jing tersan yo ke jing support kene ke wei ke banga set ta ma ke jing breu ke jongi lebih baik kibriu di South India, lebih baik kibriu di North India. Kidon gitu ki film jongki, ki kibriu jongki hantu, ki lek pet gitu ki film jongki, bat gitu kibriu
kiyok ke jing Kristian bat ki paunam henrai hang ni memjui bendon ke ni ke jing ke support ngasai perkat bahagum ki film khasi ki jing ruai khasi lada ki tang ki beriu jongi ki ai kata ke support ba ke jing ya gering ilong ki don ki be belong very minute keniro ke jing gering dalam baro ni pet ki Kristian ngatrai kitu ki artis jongi kimlong kum kilong mentah dengan sekau tenat subuh kum khasi athor society mo to ngila yai ka to katar ngatrai kum kini ki ero kilong ki babha is la ban perkhat ba kum no ban hikai ki jai riu jongi ban e lagi jong hoi kum bo ong ni mai la pas ya kini ka resolution hak assembly mo ban yo itu ya ka kitin khasi hak kharnit ka pra jong kriti sensar ke India baro ni laingot ki member of parliament la kren na rumah pala mga ka katha ila kren po parliament ban include ya ka karo bat khasi hak each schedule jong constitution in India handrai tang ko wei ba fi ong mane ka ba nga tharai la don ka jing persyak ai ba ka debate ka assembly jong i nang ni sikhaman hoi ni don arjak ban reu bangin le de ka khasi ban karo napai ko parliament hindi ka de goi bat ngada kan mau bah ba keren apo raja sabha namar hak to ko por ki don chairman ubadai ngatrai na po Andhra Pradesh wan kataya naidu usai keren bahai ka liu ong I wish bangan ye i bagi member ki bawan hang ni ki keren de ka ktin la jong tenga ka por banga keren ni ka ni ong honorable chairman sir ke state jonga ni don ka ktin hendrai phimri timri ka kanais ka sarkar ka ong hang no pin lap baka don ka state ka klem ka ktin kam judan ko kata tenga ka community sir pa phip shet encourage yang i begin keren ka ktin la jong hoi uru ai ka comment ka sultana hendrai skut tang comment right wat la kataro yin yai persang bat ng community wal kumno sisen kasngi kan suur long ke persang jomi nangta khandiat hagji yadai batu so tham ko ong ma kermen mene ko ko set ngau tenak ba to ko fi ong mene baro opre berstat meno bala menle klem de pli gelat kumno lai ben kre kedai don kedai ke ba long ke pasisa kata ngala ban ong ha ke jing pe jonga ila ban ong de prophetic point ula keren jing ni cek riu ke jong iru ba ula maham ru ke cek riu ke jong ba nginum long ke cek riu ke be tang ye ke spa ngaya lede ke we jing keren ke jing thok mo dat kot bong baro briu bestat mano bala panlen la klem de pli kala kuno lai pan keren kene ngasil yede ba ya lede ngingi don la kachong sa handai lada ngim yo pan ya kala ban implement ya kata nginum po she handai chipun kum kita kising tho ba I tho hak ni ka god jong I melung so tham ba baro mangi ngila apply ke jing im jogi handai kawai ke basil si hang ni ngakwa ban itu ki perlok mo kham tam ki perlok khasi mo ki ba wan na do de Shillong khasi hills ni kum ki senteng hang ni ki penar mo po Jainti hills teng ni don itu jing sir ban keren khasi kadau ngayal de shimet ngamat hagapor bangali college po Shillong college ki perlok ki keren kasi ngam su tho ani ka stylish hi-fi kalong ru ka khalis ni sai om ta maha ki ni jogi te katuk ban siringa namar ki e ki jing tho ki ong ba ki jing tho na ka wan na so ra ne su thing mo ngam donot bhaban oi kata hare katkum ki jing tho ngala ban keren hare de persang pat ban keren ki perlok apo sor ngala ban bakla or maybe they look down at me ke penting kala yang ban keren kasi tengah kemau ke por pengadang link college nasib keren iki perlu kasi de barang tik awan ni rumah kermen actually barang also very broken broken barang mo andai tang ban om light ya ko te nga persang ban keren de barang ban siu thu communication ban light share ki be namar nga siu thu barang makiru kim da bit ba
Te kabahai problem yubit bakalaru delele. Hande keren kasibat de som moh ki mening. Penganum la long nga tharai du kuwe kami du kuwe. Ke ikata shisen ke jayu po ngala long emle. Ki khot inga ban long chief care support hang ne mau lai. Hakata ko program. Kedon kuwe keten which is totally opposite. The day similar dan sirtuna dan sirihap. What was that word? Tengkai. That was tengkai. Tharai dang bunhit ki penar jangi bom situ kata ke what's tengkai. Ngai la ding ana tengkai means pen. I speak it nicely on that word tengkai. So for me ngadan tharai is spending. Long pelut put mah. Haden pal itai perlok I ong yang if I'm not mistaken he didn't mention bangala bakla kata kenten yang if I'm not mistaken ketu kecing ong jumpi is opposite yang no I studied it I think I'm right yang bakla kata he didn't say directly then I call my friend kasih friend oh tangkai kamu ayu ibak bandri pi juga yang tangkai bin preserve dan belum pelang dan pendek pensa hang tang I realize what kind of words is this? De ke bangamut ban be ke ting ke jing sneu kwa jongi ban modify yang content jongi plus ting ba ke jing let right jongi ban kali nagi perlo ke ban poi yang is ke jing let right but ke ban sir kala yang i ban kren ya ke tin la jong re ngasio comment ban ong ban sel sorong ru ban yeng hang ni ba ki don kini ki ramba jongi naduk ki long kami ki ramba ki ba persang ban pelep pensa yang kitin kasih ban ngangi scam don inoi kita nak kalian jonga ban nak yang kesem ban kapan ke sarkar ke bangila ban ya contribute ban ya trailang please give us the opportunity we will love ban I mo hakni ka por jongi ba ke kasih language ke rung hapo jo ke schedule kata ke jingkwa jongi ban ngangi scam nam du jingkermen ba sun lanu ngamtep sun in sayo ya kini ka ban rung ya kini ka kasih language ni po jo ke schedule nila dan ye kasih dictionary lani kasih English dictionary lani English but kasih dictionary hanrai kini baro kilom baro kilom ko dan sa hanrai pat tanankan ya the language theory ban batai ya kete kasih hamtam kan jingperan ya ki phonetics sambal dia hakne ka dictionary kabangi raya juta arskan beding trai ni berkat ban pendak ya ka tanglai sna mena jumar karo beding trai ka bakra menta kam terang ya internet arsnam adu menta ni sana ni dan Harvard is supervisor Professor Badat Binwar he way na he prominent linguist at India but he Dr. Barika Kriyam na English department and linguistics department. Ibarong ki supervisor at the project, but Kramur ki research associate ibat play kam. Kajingnut jisak talong babuan, handai dari jiran jangka sorkar jilla pada district council nila dia sakran ya jadi kajing play. Watla hapden kijinge but kijingon babuan. Setuai pak Kakam Kabakrao, Jom Kasi Author Society, Ringkat bagi jenis Suthu Jemut bagi Kasi Department, Nehu, Shillong, Menta, Nginsas Dangno, Pasai dan Lasisni, hadir bagi lain bagi High Court, Jom Megalia Shillong, Tumjuru bagi Surkar Megalia, Agor Kedin Ha, Jom Supreme Court, Ban Translate, Ya Arspa Tuli, Ki Supreme Court Judgments. Nadul asai kesini ingin sabha no ikiniki Supreme Court judgment sya ki translators kiba ngi lagi jom kasih author society but kani ro kalong so way back ku maujang jom ke jigroi jinsan jom tien kasih kabian nam ta kilo jing kho jing ta but ngestem bagi tien kasih kan bian ro ban translate ban bo kasih ya ki jing bisa kirai jom ka jing bisa hati tu jom dari India. Ngampoi menta segi issues ban. Ki issues lagi ki jing nawa kongsan kongsan. Menta
kawai di jing dawa berkausan jom kesen kalau ban penong no yang tien kasih ke official language. Ni lada the one submit in the dark house jomi. Haga how chief minister how nai October ban kerpat yang sorkar jelas ban penong no yang tien kasih kawai di official language. Kawai di tien sorkar nalor ke English. Ngarawan si Mizoram menciptayo, but habang puli gisan board yung department sorkar ngamla basol ko. Namar balay kitho dagatin Mizo. Namar ka Mizo kaday ka official language. Ki city, ki file, ki notification, ki announcement, baro ka kirong dagatin macam. Di kani kalong kabadan kam, but batray kam sorkar lakum nuk day bandar ya working knowledge ya ketin kasih. Day da kumta baro kin sapule kasih. Wat ki bomday nakajaj beri jongiro hak ta ko na kita namme galaya ki kwa batray kam sorkar ki hapnam ya ketin kasih. Kali kalong ka jingdawa ka jongi ba ikermen ba ka sorkar jela ka perkhat loy ban penong loy tin kasih ka way ki official language jom kajela kernet kebapra jom kari disensyar kari India ngila dawaya kene lakum ba sobosna denrai kidan kijingtrat hakibon kidan kiba ngila diatai na kuar sekor hakri kuar ngasi kuar tang ban ong ba naklen yo kes kelale ya paro ban pen ulong ya kene kijingtawa lagalong lembagi seminar, lagalong lembagi awareness program, lagalong lembagi rally, lagalong lembagi procession. Hadir bagi lale ya kata, ke sorkar jela hau November jomsnem ajar khatra, kalawan ra ya ka assembly resolution ban kerpat ya ke sorkar India, bahkan penlong no ya ke tien kasih kawai neki schedule languages. But hadu minta ngidang budien ya kene kejingdawa. Wanra no ya ka official bill ha ka session ka banwan. Kamot kali ka session ka banang ya minta. Andai ka basnusi kalong bah minta ngimchimi i batadon ka item panyakran ya kene kam nagalian jom ka sorka ha kene ka session ka minta. Ngila tentu yung chief minister halor kene ngira kendo yu da ka kenhun ka baklan panekran dolor kene bad lakula ni bad pha ye ke jikho ngim sim yo jintep ngila shu I tani di social media ba la pha ye ke jikho hadin bale kren bagi andrei am sim la tip ye bad nda ni pe di jikho kam sim dan ke jik dawa ban manra ya ka official bill ha kene ka session ka pamanta ni kentu ya sorkar ba khamtam lengba kini ki kongsan ki jongi baro ornut bedar kini for ban pet bat simkhia ya kini kam ba ki khilanti lengba ke jidon jong kini ki arnut ki kongsan ha kini kasni lese ke jing dawa jongi ka sawa khamjam